Dobar dan ljudi, ovdje je Vanja. Danas ćemo pričati o tome šta ima novo u 1.9 verziji Minecrafta. Prvo što ćete primijetiti kada uđete u 1.9 Minecraft je najvjerovatnije to da možete držati predmete u dvije ruke. Evo na primjer ja sad držim sword u desnoj ruci, a dirt u lijevoj ruci. I sad na primjer, pošto sword više nema funkciju desnog klika, ja kad kliknem desni klik ja ću postaviti dirt. A kada pritisnem lijevi klik, ja ću udariti. To je isto korisno kod na primjer postavljanja torčeva, jer možete da postavljate torčeve s desnim klikom, a kopate s lijevim ako imate na primjer diamond pick u desnoj ruci. Da mijenjate iz lijeve u desnu ruku, pritiskate F. I kao što vidite, ima nova tehnika udaranja u 1.9, vidite ovaj mali kao mač ispod kursora. E pa to kad vam se napuni, onda dilate više damage-a neprijatelju. Naprimjer, evo ova sad krava ima full health i mi ćemo jednom udariti, sačeka da se napuni mač, udariti drugi put i ona je umrla iz dva udarca. Sad ćemo je probati brzo udarat. Znači, evo vidite sada da se mač nije napunio i samo ćemo ovako udarat. Sve vidite da joj treba puno više udaraca i meni se činilo da treba 6. Znači tu se vidi da je taj udarac koji dobijete kad sačekate 1 sekundu puno jači od običnog udarca. Mapu možete držati u lijevoj ruci da vam služi kao minimap. Za kraftanje shielda nam treba 1 iron ingot i 6 wood plankova. Shield možete i obojati pomoću bannera. Evo sad kao što vidite imamo zeleni shield. Shield ne možete enchantati, ali možete na njega pomoću anvila staviti mending, što je isto novi enchant o kojem će kasnije biti govora. Isto možete na njega staviti unbreaking. Shield vam smanjuje damage koji primate od arrowa, bliske borbe, creepera, TNT-a i firebola. Dva nova enchanta su Frostwalker i Mending. Mending radi tako da kada vam je enchantan Mending na vaš armor ili bilo koji item koji ima durability, ako imate taj item u lijevoj ili desnoj ruci ili ako vam je armor pa vam je obučen, onda kada kupite experience će vam se povećati durability. Naprimjer ja sam sad pokupio neki experience sa poda i kao što vidite povećao se durability shieldu do kraja. Kao što vidite povećao se durability i chestplate-u. Frostwalker radi tako da kada hodate po vodi ispod vas se stvara led. No imajte na umu da nakon nekog vremena led nestane. Frostwalker se stavlja na buce. No ta dva enchanta se ne mogu enchantati na enchanting table, nego ih možete samo naći u chestu koji se nalaze u mineshaftima, dungeonima, templovima, strongholdima i u novim end cityima ili pecanjem, ili najbolji trenutno način je od villagera. Brilovi će promijeniti boju ako ih gradite od različitih vrsta drveća. Voženje broda je jako poboljšano, sada je puno lakše upravljati vaš brod i dok se brzo vozite u brodu ne možete koristiti vašu ruku ili alate, no kad se zaustavite ruka se opet pojavi i možete ju koristiti. Ako brod postavite dok ste u vodi, on više neće otići prema gore nego će potonuti prema dolje. Ima nova vrsta potiona koji se zovu lingering potioni i njih možete dobiti tako da na bilo koji splash potion dodate dragon's breath. Također od sada treba blaze powder za bruvanje potiona. Dragon's breath dobijete tako da na ljubičaste mrlje koja ostavlja Ender Dragon priđete njima i popijete water bottle. Lingering potion bacite kao i splash potion, no njega kada bacite on će neko vrijeme ostati na podu. Sad na primjer ako mi uhodamo u to dobit ćemo poison efekt. Arrowve možete premazati lingering potionima. Lingering potion po vašoj želji stavite u sredinu i oko njega 8 arrowa. Kada nekog pogodite s takvim arrowom, on će poprimiti efekt potiona. Spectral arrow je nova vrsta arrowa koju možete craftati uz pomoć arrowa
i 4 glowstona. Ako nekoga pogodite sa Spectral Arrow-om, oko njega će se stvoriti linija koju možete vidjeti kroz blokove. Enchantovana zlatna jabuka sada daje Regeneration 2, Absorption 4 te Resistance i Fire Resistance. Ima nova vrsta hrane koju možete uzgajati. Zove se Beetroot. Kada farmate Beetroot, ono dropa Beetroot Seeds i Beetroot. Beetroot možete pojesti za jedan hunger ili možete ga sa bowlom staviti 6 njih. Kada pojedete bowl, napunit ćete 6 hungera ili 3 mesa. U snježnim biomama ima šansa da se spawna iglu. Ender Pearlovi sad imaju cooldown kada ih bacate. U Endu ima nova struktura koja se zove End City. Ima i nova struktura koja se zove End Ship koja ima malu šansu da se stvori pokraj End City-a. End Ship je jedini način da dođete do novih krila koja se zovu Elytra. End Ship je također jedini način da dođete do Dragon's Heada. Dragon Head možete obući na svoju glavu, te će se on malo pomicati, to jest otvarati usta i zatvarati kada se vi krećete. Krila isto možete obući, te s njima možete lebjeti dok imate space pritisnut. Kada sledite nećete primiti fall damage. Shulkeri su nova vrsta mobova koji se spawnaju u End City-ima i End Shipovima. Postoji šansa da se ovi mobovi međusobno bore jedni protiv drugih. Oni izbacuju ove kugle koje kad vas pogodi ćete dobiti levitation efekt. I problem kod levitation efekta, znači oni ne dilaju puno damage-a, ali problem je kad istekne efekt vi ćete past i primiti fall damage. Dok su kocki skroz su imuni na arrowe. Također dok im je oklop zatvoren, primaju puno manje damage-a. U End City-ima zasponaju neki novi blokovi. To su na primjer purpur blokovi, te njihovi slabovi i stairsi. Endstone bricks i End Rod. End Rodovi su izvori svjetlosti u Endu. U Endu raste nova biljka koja se zove Chorus. Radi slično kao kaktus, te kad razbijemo najdonji dio, sva se raspadne. Ona dropa Chorus Fruit. Kada pojedete Chorus Fruit, onda se portate na nasumičnu lokaciju blizu vas, baš kao Enderman. Od sada, nakon što ste ubili Ender Dragona, možete ga ponovo ubiti. A za njegovo novo spawnanje vam treba 4 Ender kristala. Ender kristale craftate pomoću 28 glasa, 4 gas tira, 4 Ender aja i poslađete ih u ovom redu. I tako ćete dobiti 4 Ender kristala. Ender kristale zatim na ovom exit portalu postavite na svakoj strani jedan. U ovakvom nekom krugu. I onda će oni, ovaj portal će nestati i dragon će se ponovo spawnati. Zajedno sa ovim Ender kristalima. To je sve od mene za danas. Vidimo se u sljedećem klipu.